Ula dibuha panam na namaur da Yesus Kristus. Henang deka bata paraga Bali, ta acara pamering ati, ta channel YouTube YKB, Hilu Anakalang. Badan pa babaca na pulong yayi, na renungan malakata habaya. Ala ama maayong taawang mayaga, ama rahibiha jaga rahimadi. Yaga manyama huhu anamu, baampao haray hugiya nangaramu. Mula na napay yaga na panamungumu, walong tala na malapahu, toma tala na ya. Ya mauri, buhang ma patingi rangu ya napulungum. Woga makanamu kahilu rangu raihi, karakapiak na nyama, pamamangirti niya napulungum, dan kompe kumaka bampahalaku ya tamurukuma. Mula na imur Yesus di makahuru karada bamhabayang. Amin. Uli buhagu na renungan da duta terahidaya, deki ya walong tabuku renungan wasiat na judul na Mauri na penya na hamaul da duta. Walong ta kitab Injil Matius kawud walu bajar habul patu lapa habul pitu. Napa patada da ya kadika na bajaru habul pitu na mawina na lingna. Nama tau na nau dinadadi kaka patomang neka na pulong na papatakana na unang Yesaya. Duna na maday tuha daha maul da duta ya kana matagunya na hiduda. Matius kawudu walu bajar habul pitu. Ulad buha tanome mana na tau bana makaya bana mangedatu bana paakang ya kana penya katahawangku na hamaul na nadamakana duta tapangadanya ya kana penya katahawangku biha bana rikdanga da duta wida. Biha jala bana pakia na hamaul da bana pakana waide duta. Mula na nauka duta ta usaha pangalangu bapadadanya na damakang da na hamaul da tahaga tuhawangku. Taka dapat imang hatau-tau mamaka papadadanya na hamaul na tahaga ni mauri. Mauri na penya bolu dabana na papadowida na papangadada ya kanapa kabunida. Tauma ni Petrus mor Yesus na penya na hamaul na inayara ni Petrus. Maturu na inayara ni Petrus mula na wajal kalitna na madodong na takay mauri na patagahiya. Tauma nau dakadama kina na inayara ni Petrus na papatagah na walong takadaw. Maur Yesus na patagah dabe na tau na pamaray da tahaga na tau na pakadakamang tana, na tau na makatiu bakulu, na tau na mahaduka ati na mula banha maul pangangalang. Mauri na patagahin na tau dango tu manaw. Uli buhagu na pedaba niya mauri na hamaul da duta hatau-hatau. Mga na makajala pada patagah da uweng kuwahana. Kadang tamakaya, kadang tamangedat, tapaakang, batiki, bapatomanya, balolukin na hamaul da lay mauri. Dapalolo kume, tidi mata de, merakandam aingu kurang jakang nada. Takkan nama tahu nau, ya kadika na parui danga pangala da tamoru kuda. Imauri na penya na hamaul da duta, manga na hadia, bana patagahi, bana wonya kaluan, na tau na mamay tahagana. Na dami na keta na di mauri, ya na mapahaili da walong taharui. Amin. Malakata habayang. Hiluyaga maumauri
bama kahuru karada tahagam. Manga meka parangu ya na pulungum. Pamula maduga meka taati manyama hatau. Dan kana peku tubu lapa banawa. Kama peku penya nia manhamaul ma. Kama luluki tahagam. Dan kam peku woga makalua. Karakapia kuna bampahalaku ya na tugahuma tamuruku hatau. Mula ni mor Yesus di matarbani bamawua tu hailam. Aminu. Uli buhagu di dinaunaka na renungan terahinaya. Abi bulakinya bami like, subscribe, ya ka bami pabarinya ta olimi. Karena ya ka tominau uli buha, mangami kapadeki dumami, bami wewarnya na Injil, nyami, ya kana ya kabe. Mor Yesus na pamaringo pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.